CBN arak zautu nan dilakte in nangkut kan intlay na may kulali zalay somlam pali tiang thong kan lat kho mi kan rakchim lai Thantlang Khuachung Kahdohnak Ah SAC ralkap puruk anthi pariat nak tam hliam an tuar may kulathum Thantlang Khuachung Kahdohnak Ah SAC ralkap puruk anthi pariat lang hliam an tuar I chen ralkap pali hliam an tuar na in an hliam ma afak tuklo tia theih ase may kulathum zinglai somlam puruk le cheu in zalai somlam pani le cheu tiang Thantlang Khuachung mun kip a Kahdohnak Ah SAC I SAC ralkap puruk anthi pin a atlom big paret hliam an tuar tia theih ase Kahdohnak Ah chen ralkap pali hliam an tuar na in an hliam ma afak tuklo I thin phang ding a lem lo SAC ralkap na ni chun in zong tamlakte an khang I azat chu fiang in ngal kho asari lo tia theih ase tidim a ramwai mi minau pani SAC ralkap ni an tha na lai mai thal iput in ram avai mi chen ram kul tidim pang sai zan khwa mi pani chu SAC ralkap ni an tlai na nu a an nun nak an lak na tia khwa mi ni an chim SAC ralkap kut in nun nak aliam mi salai paung zamong le salai paung sum thang na chu Mwalpi khwa paung ram lak a niruk chung ram an vai nu an kir lai may kulakhat a SAC ralkap he anitong I an tlai na nu a an tha na tia chung khar he nay niam in mi ni achim an ma he mun khat a ram vai in akir ti mi na chu mai a an kal chung cha a an luat lai mai thal he an si cha a CDF in an ro na I tlai an ton hi ase in an phan lo cha a latlai nak twa nu long a an nun nak aliam chang tia thai an se an pani in CDF chungtal ti in ro an si cha a SAC ralkap ni an tha na tia achim Khuachung mi pani tha an tan nak kong he pe tlai in SAC ralkap lai media ni chun chu khwa mi pani na chu CDF chungtal an si tia an tial SAC ralkap kut in nun nak aliam mi na he nainiam in a mi na ni chun an ma chu mi so an se ramvai in apo ai cho mi an si tia an chim nun nak liam mi salai paung zamong chu kumkul la kumkwa ase I salai paung sum thang chu kumkul la kumkhat ase chajin kan lak khoning a SAC ralkap ni ram oknak an lak nu a SAC ralkap kut in chen ram kul chung a nun nak liam mi zanit luk rong an se chang chu chung in minong puruk chu tidim khwa mi an si tia RFA ni an langtar dabi yim pang naga khwa SAC ralkap ni an khang in somnga le pani jam sakai ram tan dabi yim pang naga khwa chu mai kul le ni a SAC ralkap ni an khang cha a in somnga le pani acham tia khwa mi na ni an chem SAC ralkap na chu chuka khwa a chun mai kul le ni a mun khwar in an I mipi nak in na chu an du pau in an thro leng a mai an khang piak na tia thai ase naga Khuachung mipi nak in somnga le pani an khang khwa mi tamdeu chu Khuachung a kir in mai an that SAC ralkap na ni mai an khang ning hi in khat nu in khat in an khang tia tol chung mi pakhat ni achim SAC ralkap hriam ngan ka nak rong a khwa leng cho in hi chu arok I cho pathum an thi tia thai ase thate in zau khan lo a chun mangi pox akar tuklai tia WHO ni than mangi pox zot na angai tia longshrin mi na hi thate in rungven nak le thlabul nak to asalo a chun mai lai a tampi akar khomi asi tia WHO ni an chim WHO ni an thai kho tok a mangi pox zot nak angai tia fetar mi mizo som kwa le pani le zot nak angai lai tia longshin mi mizo kularet an zot nak rong a nun nak liam mi chu an ri lo tia thai ase chu zot nak angai mi na chu British Spring le Portugal ram na a tambik mu ase Australia Virgin Canada France Germany Italy Netherlands Sweden le America ram na zong a chu zot nak chu mu an se mangi pox zot nak angai tia fetar mi na le angai lai tia longshrin mi na chu mangi pox zot nak arak chwa ton nak mun ma a kal mi an salo leng a
ngay ti khat nom nak tua min ha sin zong a chu zot nak chu an i chhan lo tia WHO ni chun an chim mangi pok zot nak angai min ha he nainiam in a min ha sin a chu zot nak i chhan nak achang tia an chim chap Vawlei pumpi in ralzaam 100 million an phan Myanmar ram a 1 million rong an Vawlei pumpi a in la local tak in azam mi 100 million lang an si tia yuan ni mei kulathum a athan buai nak pol from tham thil to nak pol nu hrian chawvo bor nak pol le ram nak chung in azam mi chazin 100 million an phan hi avai khat nak big asi tia United Nations Officer for the Coordination of Humanitarian Affairs UNOCHA chathan a an langtar Myanmar ramtal in Afghanistan Burkina Faso Gango Ethiopia le Nigeria ramna a in la law azam tak mi hi kum tong ni le kum kul la kum khat kum dong tiang a 90 million an phan tia an langtar chun kum tong ni le kum kul la kum ni kum sham thok in Ukraine Russia ral tuk nak rong a 14 million ni in la law an zam tak Myanmar ram a SAC ni ram sham in uknak alak nu kum khat leng chan chong a ralzaam thar singa le thongsom kwa le zakhat tiang an i chap tia UNOCHA ni kum thong ni le kum kula kum ni mei thlathok a report a alam tar alan a arak umja Cangmi ralzaam singthum la thongsom li la thongruk la zuruk hefan asia jun atu leo Myanmar ram a ralzaam singkwa la thongsom thum la thongruk la zasri lang an phan tia alam tar Shamtlai buainak afa khunnak chin magwei le sakai ram than na a ralzaam thar singthum la thongsom thum lang atambik an ichap I atang mi jo Karen kaya shan mun deneng tari le poku ram than na in an se 100 million alon mi Vawlei pumpi ralzaam kan zau Asia chun ti anung tuk I buainak di tar zok a hau tia yuan ni achim Chen ralkap Hna CNA CDF caah Khua min in dollar atho Cangmi na Khua CBN ni kan theih tok van zang US dollar sing ni la thongsom thum 3p US dollar sing khat thwalam US dollar sing khat la thonga thawh US dollar sing khat la thongsom riat boltak US dollar sing khat la thongkul hrawng US dollar sing khat van tlang US dollar sing khat la thongsom thum mun lapi US dollar sing khat la thongkul chobuk US dollar sing khat la thongsha hriang khan US dollar sing khat faron hakha US dollar sing khat phai khwa US dollar thongsom nga sakta US dollar sing khat saupum US dollar sing khat tlangrwa US dollar sing khat la thongsom sri Kampat US dollar sing khat lungler US dollar sing khat la thongthum zawkhwa US dollar sing ni malsom US dollar sing khat tekir US dollar thongsom nga chingkhwa US dollar sing khat hakha dor hlun US dollar sing khat chuvial chu kan theih kho tok ase ready asachang kona in phaisa fang in aperi lo mi khwa min kan lang tar lo